Ado murona marukia na kamera haha. Ni ado atia twega. Ithuere ukenya hare hena thina twina kindu gitagwo second generation ya reporters. Otoria mwe kwenjohi. Etagwo second generation wanyua gakua kana kora maitho. Ti maini, ti johira maini. Ira nyuagwo ni ababa makaina mburi. Ti yona ni akuraga. Ona media kwina media ya kuraga. Etari na ethics. Fata ni ukorwo na gathimu tu. Odora kingira kirona ngiuma unthuririo hora wandike ndinafunga nyororo. Kahe kindu gakuko hikagereria. Ndahinga nyororo kwina stock ya kuko. Hata nikikambira kufunga, ona ngiona mucio utari muhinge ndo menye mwene kuo. We wagoro gathimu wetu wa media na wahingura gachano. Gachano gakuga gwetha viewers. Na viewers cio retha ndwethaga na content ciaku. Oyurite content ciene hona kuhojia andu na muceneneko. Nienda kwera onogwo ndirauga tha ici. Wekira chano yaku rucio gakorwo ngoithie no gekirio strike. Koguo record you enjoy but don't try to put on your channel. Kesho haitakuwa ni ndukuyaka na materials ciakwa. Thenda shule hata wewe. Evia thukuru na akoroti thukuru eraka ya kuhe mwito. Akoti mwito eraka ya kuhe keheo. Akoroti keheo eraka ya kuhe tarada. Nekuwa na aromereri. Na ondo guthondeka views na gicambio. Na gutaima twahunjio karengo haria hauma critical. Kuku ngindo kurenga. Uria ngukite ngikinya hau ndukuga. Ukurutio hau wewe ndi hau. Negatho tuhakithie giko. Na gukuga kwa ngui gutigireria mundu ainuke gwake. Oinokaga ngui cia neighbor igikogaga no kainuka no kahinga no kari o igikogaga cia neighbor toti kwao guthiaga tokora wena gathimu gaku ra record ni ndona tumie wena tuthimu guku makirecord we enjoy mami ndaigire kahe kamwe kerirwo ni nyina ndukanagirie mwana guthakana toy yaku to faina riri raro kwanyu wewe enjoy tu kuchukua picha ende uonyeshe tulikuwa na JJ Gitahi huyu lakini kama uko na hizo channels renda kuthi gwaka wewe mumetuchezea sana mumetuzoea